Buna bugün Olsunbek bulakta açı ıntıma kulağı oltat 86'lar. Uşul jerde bir at satılat eken. Adır tartı ötö ateist janında turat eken. Dostum attı tanıştıralım. Attın jaşı, boyu, başı. Boyu 60 plus. Aha. Özün atın mı? O özüm atım. Korodan çıkan mı? Korodan çıkan. Ata tegi kандай inim jakşı uçurup kalgan mı? O ata tegi jakşı. Aha. Özün ulağıçı? Özüm ulağı barıp kelgen jakşı. Köp çayır ulağıçı. Aha. Turat uydu. 3 yıl yürüye koydum. 3 yıl aygırda жүрдü. Jaşı kандай olup kaldı? Жазға 4 болот. Жазға 4 асы. Aygırı jakşı mı? Aygыры жакшы экен. Ушунун тойгондон бери жакшы пулун алып атам. Aha. Jakşı eken. Айылдагылар билет. Butu kolu, den soluğu jakşı mı? Барды. Bugün palvanlarga mingizesin mi? Же özüң эле саласың? Өзүм эле. Кызгандар болсо салып. Жақсы екен. Басың қанша отасың? Башым 330 доп. 330. Жақынырақ келin. Мен немеден жақынырақ тартып өтейін. Қоя тұр. Ушул екен. Таза қырғыз жылқысы. Ачының аты екен. Ол бала улақ шаппайым өзүндей. Айғыр эле қойып ара-арада айылдың уақыттарына чабып қоябыз деп. Иним жогору айдачы. Чаткан көрөлү. Болду, оңго солго кайры чатты, озун кагып, Жакшы экен. Телефон номерди айтып атайлы иним. Кел. Телефон номери канча? 778 +996 778 88 88 88 88 48. 48. WhatsApp барбы? Бар. Жакшы экен.